Kaya senang kesuabon kumadati encanan. Puji Tuhan tu kesuabon baina katilang mustakagud kapagyampay maya det kaisisan da sumbayanggot kesuabon iti. Ata kapakatilang usom magangat akod misis atau kad isuang sambayang. Kinarhingan sundu isuang kerajaan sorga. Kung sikaw da kesuabon na baina tu nangapuas ikiahay mamurimon kagutit. Kapuasin dahay tisam-tiso mamurimon nagidit berkat-berkat nu pawiyaan nu montakot insanan ni heti samtisa data daw baina. Isuang datimpu diti insan pod magisang puroy hay maya diti panambarasan suabon. Sonong dah dot alumispira mutandahay pakinangahandahay gisombot ay orikot itamudon osondot iti pelajaran dahay ka suabon baina. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan tu kasuabon na baina katilambus ta kay kasarit isuanggot kay si saniti. Pakasari anawa tura siti nga milahi bagi akita ibo. Kasuabon na po baina nga tulo na pod panambarasan nati nga karait dot lisi. Tay ko kase. Muni-uni hititiri kohon ko hoy. Dampagaway to mo diti mura-gura di. Okay. Isuanggot 1 Korintus kahopadam talu kitulo dat lisi. Ako din nilanom anaru hiti kamu nga panahon to kono po. Moy dot ay apurimanan nila paing kurohot. Kamoyon imbulayan nila kamonda lisi dat kasuabon na bayno. Hali piadat aku kanu demo boros. So, hali piadat kanu aku moras-boros. Miyampay ay sa nohot ay bahitan dot o insana na boros sa tulun nagi boros sa malaikat nga ay sa na pohot lisi iho na po miyagalo di tagung got paunion isanang dot ongi sa tuni. Semua bahasa manusia pira mabahasa tulun hiti pamagunan ke. Dusun lagi pira ginumud dusun. Dusun. Aku di kailam dusun da nunu hodhot ti. Nga haray karay ta dusun kiulu kano. Nga iti dusun nga agumo bagi. Dusun tindal, dusun kiulu. Komon da dusun kiulu ka. Dusun kiulu, dusun kimaragang, dusun rungus nga dusun ni bagi. Kasuang kad dusun na rungus. Dusun nupakago. Dusun liwan. Dusun ranaw way dusun liwan di mo. Nga naborsa hiti dat aylan piyata mo dat ay nuno na po boros. Dusun tagahastoy. Nuno dusun da Thailand hitid aswa channel. Eldogon di par nuno dusun nuya. Dusun tindal. Nga dusun no baka ugungan dusun latud tombonuo. Kon ko dusun tombonuo hit kamoyan dat ya ditumagak. May kamada ko po sawo tombonuo. Nga tumagak nga no po ti dusun dat tapot ko piyo bo. Tidak kira dusun nuno. Tumagak bo. Tumagak ti dusun. Dusun tabilong. Tabilungit ororong ako po nakisangod da dusun di lain magyakan mga kanda tulun ka. Lumatapot nga iya di nahit isarit na gulo-gulo na patim ay so nata ang aratot. On ko ang arati ribong nga miyagal ko papaing kokot ti daw papaing kakati daw ning kokoton.
di komondo tulun do orangit. Nya magalo moningot mantad ko hiti-hido walay ka di moningot ngoy no po sinda-sindawo hirinen do mumang. Iri kan to kakuan di komandi tulun da arat bo. Dusun lumpoho. Abu dusun bundu no po nga. Poning sarayo ka. Tok gumu. Dusun lagi nga pira di piam mimboras silet boros-boros sa dusun nuno no po. Ilo nagi dan dusun nga sedangkan do kanu to kapiad ay mimboras sa bahasa malaikat nga ay si kumoyon ka. Da ay so na lisih dati. Tok puji Tuhan tu agumudusun da ay landati nga itinapot dusun dat iti boras sa dusun dat iti igitan dati dondohom. Tapot tagi tumagak mati tumagak bo. Iyati iyoho nga malayo imi boros. Hali piah dot harohok komilaan karunia ku bernubuat om mongilo dan nunuh na pohot ipailisok om kanuh dot o insana ni komilaan hali piah dot haro imanku dit aiso na bohiton di kanu popondali hilad nuluhon nga sekira na pod aiso olisihku aiso oguno. Tok kanu to kami boras sa nununu boras sa tulun hiti pamagunan boras sa ila dupot ngay matu boras sa suang talun bahkan ay kanu pia mo boras sa malaikat. Tako di kayo lang pangurong boras sa malaikat. Nga ina pa di tulun-tulun di nakatalib nabi-nabi dati di laid. Ngon na po riko di malaikat karati idi nunu boras ni malaikat. Nga hari kan tay boras ko pia dit idem malaikat ko ita ko aratian. Om naboras sa hiti dat haro pia kamilaan dati bornubuat koilod nunuho katutukon iti torikot nunuhot kasunsudan iti pamagunan tay ko ay kanum mongilod nuno na pa'y lisok bahkan nuno na po kamimilaan pengetahuan di kailan iti pamagunan pailan nga ito kapialo. Om ilo kaguhit hebat kadi dumalayo bahkan dat harapiyot iman dati dit kanu popondali gunung Kinabalu pondolihon kudhilod daerah Ranau pondolihon kudilo Kota Marudu kanu to kapia popondali megalid nga aiso na polisi dati ay say kamo yun di aiso guna ka dadamot ta sumadia dite no sumadia da tumaguang itit KKR minsusuab noko kita kud isoot ay pinaboras iti sangulo na pakaraja dot nuget pelantar kadati bo pamungaran pa dila di nga offshore gaji na pod isuang ka taluminggu ko sa minggu so taluminggu nga turu na ribu nga no kasyo ay asapan kung minangada to haro no hi alasan siya di bo pira-pira na po alasan siya nga ay nasaraban nga walay ino po'y agayo kapiyad alasan siya nga ay manuhakod miyampay dit karuhang ko kalisihan ka iri alasan ko siya tagayo ila ni komondat sayra no pod oretan nga dilot haro iman do kanu popondali nuluhon komono po nga
nunuh na pod diya, nunuh na pa nga harod idiya, nga ayso na polisi 'no, ayso guna pa. Kano pa didit itulon dite 'no, ako di saro ngaran di, ano pa siya, it komoyon da agayo no dalat ti ulo nga sayra na pod otong kiadan to kod ditulon-tulon da kolisihan dati. Ay si komoyon nilo kasyo, ay si guna. Jadi iri na di minamili di siya miyampay dit karuhang daw. Wah, kumano pa nga, pasali matili si hirit yo di, magano to ko kaputusan, miyampay dit tulon-tulon dit kaupusan dati, kalisihan dati, papakitad isoot lisih. Haron na lisih dari miyagalid di. Okay, patilambus, paing kanan di siya komoyon dat harolisi. Hali piak kanu aku dat papiduo dan nunu na pay harod idoho. Bahkan dat papatahak ko paya titinan kud man tutuday. Nga sakiran na pod ay si ko. Akuri pero nga ay say kamo yun. Ay say rati. Ay sa guna. Mantadi dihom nunuh madi ko pilot ilot lisi hilo tu ilo ko di kagayo. Kano ko mi boros sa tulon ti pamagunan. Bahkan kano ko mo boros sa malaikat. Kailo ka kano ko mangilad pa yung kukurat kasunsudan dat ay iti patilambus. Kailo kanuno na pa kanuno ay iti pamagunan. Kamilaan ay ilan ngay no. Iman no nga mila papondalin nuluhon. Nun pa'y harod idya, ikahaharan no, bahkan napapatahak ko tinano, daman tutuday, nga ay sa ano policy, ay si ko mo yun ka, ay sa guna, ay sa rati. Jadi, nuno madilat, paingkura di ka pialat, nuno di ka piala lisihila, nuno di ka piahot, suwangila to. Ay, okay kita na po dati ay, kaila na po boras sa tulun, Iho na pampiro na di Thailand kum ondo sa kuno. Lobi pandad kailo bahasa malaikat. Tay kanunun na palat na retan ditino. Nga adi kanu mangalit. Iti kamandalisi. Iswanggat ayat kumaapat. Numandi pakita na dat nunu di tilisi. Kumuiso. Murah hati. Murah hati, pemurah, o puahang. Puahang boleh murah hati. Ay tadaw kanihab. Mini ako dihilod SDM mission. Nakaruba na tambalot pira-pira tambalot. Nakagambari matid miya galit pinakita dila gambar ki. Ay ongoy ako na hirid hilad di LDMLD, hilad Navita. Hilo na din nakarubad pira-pira ko kumbulutan. Nga siyong ngoy ako pa dadi kagubay na to. Ay nakapurimandat harohot. Kamurahan hati idit tambalot nga idat antakan idi. Ihuguan siyo DM1. Tok ngayon po mantad ko intobo kasyo. Tok makan pirih mo ti dihay ko nihab. Minggayo dadi nakan nga. Ay di agayo nakan insanan nakasaw ko. Kukura dadi ti miagal taso hatian kano di ginaw ko. Di makanan nga ang sihat ti gamo. Ay kaw nagi kumadit sigutoni tu mina apo hangis siya minamalanja daw buko di kanihab.
Jadi kapurimanan na pala kamundot murah hati. Akan mati ko insana no patulun nga ay milot akod ay awayaan iti kamoyon da murah hati. Apuahang. Agumo na kontabon datid papaindalan nilo kamon da puahang. Hinggod iati sendiri nga apurimanan tokod aya. Saya pun perlu juga hari ginawa ti di bo. Nga piro-piro nohot panambarasan dati nimbulayan dati dot inapohit komondo kapuahangon nga okon ko sa mata-mata dot karay to kausinan. O gumui iti komondo po kapuahangon. Iti pagagambalot dati nga isay komondo kapuahangon iti piangingis pangingirak dati iso ingay kapuahangon. Inapay asaro datid o kita nga iti titahak. Iri komon datid kapuahangon. Nga okon ko sa mata-matad right na kausinan. Iti komon na kapuahang. Iguro WhatsApp. Sumimbar ko ay harot tambalo tumuhat. Sumimbar ko iso ikapuahangon iri. Kapuahang. Amu ia tidak cemburu. Amu mamiyago. Tok obimpiyago ko mati hoy. Kada borosad tulun ipiyahi suang talun nga mamiyago ko ipakito. Haro isa video osoro ko di tahun 2010 2012 maturi. Are mi karuhang matuti ko mianggay-anggay. Menimbongol temodi di tanak kemanukit i sumandak. Nga mamiyago di tikusay. Siyo patayo imanu. Siyo patayo imanu kot simbongolon di man pod isaw daw la. Simbongolon di isaw daw. Agayo temodot ay panambarasan nila ka nga man ka imbulaya lakagulah. So ay kayri itinapot kamoyin lisih nga magondos. Tidak memegahkan diri. Ang magon nga hari nimbulayan di pagyambulutan kanihap. Ato ko magondos nga perlu himan agayo ginawa. Agayo ginawa nga ama mangondos. Okon ko akawa sa ginawa, agayo. Miloh takod agayo ginawa. Okay? Jadi iti kaandasan nga intangan na po dati haro hiboyt apatut datid ondoson. Nga kada takod asumbong. Okay? Nakotori mo takod kinorohingan, patut takod ondos. Kada kasumbong. Iso gambatan dot ay tahan pukulan doay jambatan Tamparuli ondos itulun Tamparuli nga okon mando ko sumbong. Jambatan gantung Tamparuli ang tutunan ondos tako na sebagai tulun Tamparuli nga amu takay amoy pensuangi komondot asumbong. Komoyondat ay ilo ni komondat agayo ginawo nga akan makaakawa sa ginawo. Mogondos tako nga akan makaasumbong. Tok ilo nga anaruhi oy ki. Amu momonsay dit tidak patut. Anagi magihom do kauntungan dat diri sendiri. Bintogod. Amu nagi popopi dat kasalahan dat tulun da suway. Intang-intangan kuno polo hodid suang-suang ilo kasihom gagal. Gagal ko ito kita ko hoy.
gagal. Lobi pala kamayan dat bintogod. Mainsanan to kono pati nga harohit kapurimanan, harohit sifat, bahkan mungkin na nasili na tabiat, yati na pa nga bintogod. O kano pa ka bintogod nga abing kaos. Kada to po sa duwa, miagala iswang nga guru puasap, haran na po hit, o silap-silap po tulundot, upos, moboros, to mukarab to ko, no? Tumugod. Jadi doon na po kasimpulan nga, miloborosan dat insanan to kano pati nga, harlo ko mo naguntogod mo. Suway pa ikon totogod no di sawan no, on totogod di tanganak, isay no koy lod, mirakirakot, isaliwan, kaulid hilawalay, kukurarangus. Miyagal po di rangus tan taburoy ka. O bintogod. Ino po agat kagod hilalay tampinay nga. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. To. Iho na po ako na. Akunan kunad ako na kano lohod eh. Paingkul ka kalihu da tulun di pop manindual diha. Nompunan no piya siya digi. Iboros ka piya sa bagay tulun la. Nompunan ta ka piya sa sangulun. Nga, kita no isiyo ham. Saraw no mo. Belum na kurugyari to iya di. Bobos no piyad it. Miyagal ko. Bobos no piyad. Ay mamalihu. Lihuan no nga. Kita no mo. Saraw mo. Naginday ka sa nangan. Siyam alihuan dati. Nga nagiit. Minamon sa siya karatan kumadati. Kada barasan ikaratan. Iminanindol. Apa ginawa no. Tok namati alihuan na eh. Harasang ulunat. Ay tambalot. Antakan na po di nga. Oporludi dat sogit. Ako kailom no. Ako di nakatay noom. Nuno kakuhaan ni dito oporlu sogit. Okay na di pagihumbot. Ay kambing. Uli karna dat baraw gama no. Ino pagyanday gulo-gulo pa di nga itinapot nunuhi pakayon dat pangalus-ngalus. Pakayon dat sogit. Nga wogok. Igulo po. Nga sayra dot ay nangabaptis. Magihum di rampam-rampam biwogok. Yun din na pa di nga. Kambing la ka. Ngayon nauhot ta kambing. Kadid di manawalay. Ay so di kambing nga agumoy di lawagok. Iri na nga no kasuwang tamod do isuang ginawsyo. Miagalit natudu na tamod di ginawsyo. No kasyo manonorita. Tok gisam ti kapatay nga ako no olihuan ni borasisyo ka. Miagalit di mangumang-humang dohod. Kaylo nandod. Mada ako iwagok ka. Kaylo nandod isayo ko kasyo. Miagal lagi di iri nagi boros ay elan mo na pot kapiyad mangumang-umang kapaing kuro nga mimang kaylo na bagay tulon ni did ina pa yung maghihum nga amang kanugok la. Menyimpan kesalahan. Tokoy. Ano bo alihuan mo? Topot ka. Soroho na dati gisam mo itanganak dati nga yun di mo ti megal ko imolohing. Koylo na didot. Nga siyaw to yun di agumoy tarong ako kumiyagalit Koylo na did. Katakandot. Ay pagihumok pangarandit. Anong balanoritan. Katakan miyagal di Nulino channel. Alumi sila channel siya. Umalan lagi dati may suwang ilo. Nulino channel. Katakan miyagal di Nulino channel.
Isian na pati nga nakapisahap di tugis Mandalin. Minisapo boros ko, minitumbok ko po yung kuro. Gadudo dala ting hara keluarga. Gayoh gaduh na di tanak. Inda mak kadim piuhangi tanak din no. Piuhangi tanak. Sa pirohian. Koilo. Kopilo no matidio nulino di pinaytugis. Na koilo gaduh nga no kadilo. Ay. Ginumugumu dat sumandak tay katanak wagu. Nga ilagon no kopiyayolo. Kamun pa nga poy ngopi pa di suang ginaw hit kinopiyongi tando hirdi kinopigagalan poy ngopi di sambo katurunan nga suhuan pa mangilag ilo na ikamoyan ko iyo na pa gagalo ko na gagalo ngay ako na po kita ko iyo kayo nga iyo di ba sabar ay kasabar apuahang hay apuahang obimpiago mogondos sombong pansanan na pula nga harang ay na pod idati tidak melakukan yang tidak sopan. Kemudian po nga asaru to kay imiagali tidak sopanet keboborosan keboboyuhon o magihumbo kauntungan sendiri. O bintogod no. Popopi dat kesalahan datulun. Kada boros sa kesalahan. Kasilapan piya nga popian to kay dahulu na gidi kasalahan. Tok. Nupo? Amu otood. Dot right ko ketidakadilan. Nagiit kanta-kanda tidak adil, iri nagi kataadan. Okay? Kamuin na pula nga sa kira na pod. Anuan ko na pa chuntod miyagal ko haradi bicarawon. Topot na pa nga ala ko. Memang iya at painsala. Ala giya. Nga mantad ko kinapakaro idi pagwam nakamanangi nala. Otood ni nala na. Iri ni kamundat inagiit ko tidak adilan iri kataadan. Nga nunuday man otood isuang dat kebenaran. Monompon dan nunu na po at tumbayaan na nunu na po, lumansan na nunu na po, sabar menanggung nunu na po. Tok-katok. Agat. Agat tuloy. Menutupi segala sesuatu. Iti kamu yang dalisi. Iri ni kita kakuaan dat main na do ko guno iti lisi ka. Tu nunu na pa nga asompon. Ilo kamu yang do asombong, mamiyogu, magihumbo kauntungan sendiri, tidak sopan o bintogod, popopi kasalahan. Insanan na pula nga asompon nga ilalisi. Nga ilo na gito kay aga tuloy ki. Lumansan na nunu na po. Sabar menanggung segala sesuatu. Intangan to kano pula ayat nga itinapolisi nga pinagulo da sabar. Sabar. Kompokon iloy sabar pinausa. Kamun po nga kakikitanan ko po ihom mangintong nga guwasan po lalisi lo nga sabar no. Kawaya tokod ako puahangan duwakon sabar tokoy. Camburu sabar tokoy. Haron na mogondos hari asumbong sabar tokono po. Haron na hit mumunsay it tidak sopan. Mumunsay na iya na pa nga arutum mantadat magihumbo kauntungan sandiri itulun. Sabar tokoy.
O bintogo di siya sabari. Jadi kalo kita nano polo sim iman kagasain isonom sabaron po dati ka. Umang-umangan tulun sabar tokoy. Otong kiadan dot ahli keluarga tadaw kon hab o gumuot tinumong kiaday. Nga ay sa na mila dati man pausawa suway ko tetap bersabar. Sabaron na po. Ang binarasat ay sok matiot kompokanit kasih tidak berkesudahan. Ampakan piang ay tinubuat sekira miagal ko nubuatan o gonop. Gonop sekira iti kamoyon dot bahasa-bahasa roh nga ating kadan. Iti kamila-milaan na tulun nga tumagak. Nga iti na po kamoyan dalisi amo namati harakomono ko ay kompokon kasi tidak berkesudahan. Jadi aga piguli-guli po dila agat tu agat tagi ako piyo ihon na po ko kita lom ay yo di mo nang kuompok takonod po pindalan mo. Agat ako piyo kapurimanan. Harakagu isa ayat at rohyano ko mangimbulay kumad panambarasan dati ko soban bay no. Miagalilo na ko post lat hodid page am nagi aswaw channel iswang ga kitab Kidung Agung. Kidung Agung buk kawalu ayat katuru. Ginumuan dawaig akanud memisokot iti na pang cinta lah. Cinta-cinta. Cinta. Iti bawang akanu da mamarulun. Hali piad tulun na pa nga manahakot nuno na pa'y kahaharandat ay iwalay daw muntakot cinta. Nga umang-umangan ni kasari ka. Kamuyan na po ay so na lumabi ila kamandali si hilad dila ba? Sa kirad iswangot ay piyambolutan isinta-sinta ay so na lumabi ila sinta. Mantad ko olisi ko kumasong ulun nuno na pa nga monotos kod moid na po hit ginawa no papatahak nga katahak. Nga itit ay iti no mati ka piya misinta-sinta out. Ikaw mo yun dat haro na po pangorbanan dati no papatahak eh. Nga sa kirad iya di piyari nga ay kano mo magampot ay kano ay lumabi ko kainsawat nuno na po hit titahak umbalan dati papaburu dat montok kasinta kasi montok kalisi nailan na dati dat ay ina po ilisid bobo sa agayo nga pinakita di Jesus sendiri hinggad pinapatahak isiyod kaposiyan daw montok dati nga iri nagiit ato koy asaro ato ko handaman kasariri ino po handaman nga inagi popopidit kasalahan da tangolon ki kau ba sanad iri kulum nakura rito yun ay jadi ilo na dalat ay mandati sapo kago ilo nalo sangod dati lo moid ino po hit ay lisih nga haro ko piad iswang dat kaposiyan dati kadi mo ngimbulayom sayra na po nakawaya edit pengalaman ko ni hab iswanggot pagyambolutan katopik no di right iti kamunda pelayanan panginjilan tokoy iti piat isuang piat panginjilan nga o pagitagod-tagod to kabo tapat mo tigi
Saira papaindalan to kad nuno kumpulan umum. Mesuarat. Mesuarat nga magitogod-togod. Kalau begini saya tidak puas hati. Nonsen kanundongan mimbur. Aiso do kayo kerja sama tumugod to kono. Isuang piad papaindalan iti activity te ko isuang do kerohanian. Pelayanan dati. Mimbulay nga ilat panakisapi lalisi. Gisambat timpudan do. Tok kawaya ta kono iti cabaran dat paling katagayo dat doon do right ko iti kantakan do pamagunan. Ina pa'y intangan kago dati nga mimpun no kaimpun no lakamuan da jarum busta. Iti nakadawhi kanu da mamabakot ay kay sisan dati sebagai pananod da kinorohingan. Atumbayaan no kunod sayran na mulayan dahil isuangat pag yung bulutan kanihab nga to kakitanan po mila ko piyang mamabakot pag yung bulutan iti mila mamabakot kay sisaan da isuang palayanan iti darum. Iti darum. Okay? Iti vaccine. Mila ko piyang mamabak dati. Sayra na po din na kay mulay lo nga isuang takagadi dua gulungan. Minonarimohom, amu monorimo. Okito na dati isuang grup dati, grup WhatsApp. Sayra na po oretan nila vaccine nga okito na hot kababakan na isuang grup dati. Otumbayaan ako dot ay mantad ko ginumuan iti grup ko gumuan na pagya nga monorimo vaccine mo. Jadi ino pa dihit amo monorimo vaccine nga mungkin ako no kayo harakopyo. Nga mungkin iyo kayo na po nga minumonsay ko grup sandiri dit amo monorimo vaccine. Nuno pag ibabarasan ako diri grup. Ako ninangko ko papakamu amo ko di minonarimo vaccine. Iti minonarimo vaccine nga nuno pag ibabarasan dati. Papakamu amo idit amo narimo. Jadi ako ninangko di ko ilo nagidarum nga minomisok no lat lisih de isuangat isisok piapon anudan dati kumakinorohingan. Ato ka insalawon dat mantad ko okitorogon do itinupot darumiti nga isoralandit mila siya gunoon. Irinogid saan to modto ko na pod ay magikukutok. Iyatim magikukutok. Saan to ko magikukutok. Jadi ihati no poti nga ay naroy tandat sebagai pelayan da kinorohingan ipopo tilombu sitit ay popolombu siti boros sa kinorohingan nga korikot to na dila darum nga ababak to di. Iso na padadi hit umbalan dati popotanduli kagudit it semangat to kay sisani di nga ilo na dalisi. Lisi kasi kanu dad popoisiso dati popaguli kago dati de isuang pisampuruan. Nadaruman kaya amo. Iya, nadaruman. Kano pa misampuruhit nadaruman ng amo. Amo nagi ilo nunot peluang ka kitorogon ipagilitan dati. Ikaruhang no moy iya amo. Kaguli isyo no kano. Makin nagid aralomili sino ko makin na aralomit karatan siya. Togod dan nun nagisi okay, matay ka na yan do ka. Jadi puri mo na dati titong pinaidot. Ako nan ihan na pa magako no ko akani ko
ay ralandot. O kani ko anaman na milo nga ko kitanan no padati milo di borosan da iso ralandot ay rogon da mamabak iti kay sisan dati. Tapot man ti kapiyo isuang ga gurupit menerima vaksin haro hidati da boros-boros isuang ga gurup da kon anti vaksin nga lebih kurangi mo. Nunu na po pagisap-sapan dati nga sorohon na dati iri ni kasiwatan dorogon, iri ni peluang gorogon da semua. Ngano ko Ramadan dari dat ay samponan ta kono pemiampai lolisi. Tidak cemburu, tidak pemarah. Noritan nga dati ri diteno nga ilo na gid ay agat no matilo ay tampinay. Agat. Borosan dati dat ay ina jaruman aruhed apatay. Haro piro-piro na papimpusan na tambalot tat minatay. Orikat 2 tahun matay nga ito. Matay nga ino nga daruman. Nga intangan to na pohot ay rencana da kinorohingan ay katunod. Tu iati no poti nga paingino to dondo untuk melayani Tuhan. Jadi sekira matay nga ino nga darumanam ay kontak kiri tu isay po dihot. Papatilam busit dit iti papalam busit ti boros-boros kinorohingan. Sakirad it ano nga daruman nga paing kukuro. Ino pay ano daruman nga lumisok. Tu agadi mila sumaliwan. Paing kuro ko di may panginjil. Ay sakirad adi mila sumaliwan. Tu terpaksa ditakluk kepada undang-undang. Mila mimpanaw. Jadi kedua-dua na pula nga katangkid to kadit rencana da kinorohingan da iati na potihom pumuli pemagunan papasunod ti boros-boros kinorohingan. Jadi iso insan pakagud iho nga orohyano kuno kapiodot ay mamagayat tot kapurimanan dati nga daruman to ko kaamo. Kada na dati unsayad iri no pa nga iso kagu himilod ay wayaan dorogon dot moy popoin sadu dati mantadidit popot iati na po tim saksi nga da kinorohingan. Manta ko na da berdamai to kono dat iati na pa nga saksi da kinorohingan. Ako minonorimo iwakon sonong girit yadi. Sunat tiri bo. Tu sira na pod ay ino pagay di gulo padi nga ino pay borsunat nga untuk yang tidak bersunat ilo na isumuhang tidak bersunat. Jadi ay sipiswayan kumadati bay no. Ino nga daruman iyo kayo no tu rikot ti tulun-tulun nga daruman. It amo nga daruman iyo kayo na tulun-tulun dat rumikot tit amo nga daruman. Nuno parikotan dati kumadiolo. Kaubasan na po nga. Okay. Kapagalan la ako kay lom at paing kukura kapya suhangot ay igitan do kayo nga contohnya. Sayra no pod ako minonori mo dit darum katakan dot Edson Salumin minonori mo. O ngay na isirikat dahil di Pasar Erwin Carao. Pasar Erwin Carao nga ay minonori mo. Nunuhit palambusan di siyo. Papakaratid di minonori mo. Iri mo ti mantakot ti dendo. Iyo kayo amo na rin mo jarum, nunuhot message, nunuhit pakabaran do igitan do ko. Okon, kaboros kinorohingan. Papakarat ko di minonori mo di vaksin. Irihi igitan do ko, di irihi paborosan do kayo. Hinggo na dihi pakabaran, napod igitan dati nga pakabaran tiga malaikat. Nalihuan, nadan. Paing ka nagi minonori mo di vaksin,
Nga sayra na pod magiboboros ta kod miyang padi minonarimo ngai nunuhi borosan dati. Papakamuamu idi amo narimo. Hinggaw na di pakabaran dati sebagai magakun to kod itinay pakabaran tiga malaikat. Okon nolihuan to ko diri. Ino po di borosan dati nga vaksin amo, vaksin amo, vaksin amo. No nalanan. Nalanan ni pakabaran dati. Jadi agati ka daw lo. Agati ka daw. Man to ko dadi tinggalan iti pakabaran vaksin di isuang grup-grup dati pati lembusan to kalau pakabaran tiga malaikat. Grup vaksin pro vaksin pakabaran tiga malaikat man to ko. Grup anti vaksin okon na di ko it papakararahatid dit minonarimo vaksin man nga man to ko'y pakabaran tiga malaikat. Wah. Jadi iso padadi ralan dati det milad umbalan dati det ponompon nilot ay pangungumpok dati innuno no pasuang-suangget pagisisaan i grup tay kanuno nga ilo nadali si. Nga irini kaman kud akan muti ko osonong ilo. Agat to kitanan nga pengkurup yang nga umbalan to kono. Sebagai tulun na kaubasan, haron na pati kamundat korotuan dati, haron na pa'y kamuyan da kapurimanan dati sebagai sangulo na tulundat manusia daging to kagati bo. Manusia biasa, manusiawi. Nga asaraw to kay mada. Apurimanan to kay dalo, apurimanan to kay nga ilo no kagaton dati. Ya, harap pilihan dati sendiri. Harap kuasa dati memilih. Nga kaduhong kad iri pilihan nu napili nuri nunudi pati lembusan nu kago. Nunu pasunsudan nu nunu hot pendalan nu pati lembus. Okon na dadi ko it sira na pod minamili ka dipilihan nu ino pa dadi pakabaran nu nga akon kay pilihan nu. Nga ipakabaran na kinarahingan. Minamili kad makidarum na jaruman ko na di nasalasay na ri. Ko jarumay ko nasalasay na ri. Ino pa dadi hit pati lembusan nu tugas nu pati lembus nga ako na di kay pasaladarum. Papalambus ka di boras kinarahingan. Minamili ka dat amo kidarum nasalasay na ri. Oh, kau sudah vaksin? Tidak. Saya tidak ambil vaksin. Naputut tari dilo ino pa di pati lembusan nu nga oputan na dadi hit pakabaran tiga malaikat. Nasunatan ko. Oh, ako yo nasunatan. Ba, iyo kayo nanday nasunatan mo taguangil at ano nga sunatan ka. Iya nasunatan ako. Dia na patugas nga mo'y pamagampot, mo'y pamagaway lanong nga sunatan. Miagal dadi diri bo. Nadaruman kaya, nadaruman. Iyo kayo na mo'y tilambus at melayani ilo nga daruman. Iya amo daruman o iya ano po nga ilo na tamo nga daruman na diad pelayanan ka. Nga doon na patihom ino pa di pakabaran dati nga miagal inoretan ko dito nalanan no tingalanan. Ok ino pa di hit pagi baras-barasan nga dati nga okon na di ko boros sa kinorohingan. Nga idarum. Iridihin no kolon. Jadi may ta kanada orohian no kuno dot magangat kumadati sebagai pananud kinorohingan. Kada dati lihuay tujuan sebenar dati do poing hino. Yati no mati saksi de kinorohingan ipoporikot popolambus idi pakabaran dot lisih mantadit Yesus sendiri. Kada dati may ompoko do hilo no. Tu yati ni popolambus silat pakabaran da lisih de kinorohingan. Agumo akagaton dati nga miagalidit ay nailan dati
dot sayra na poporikoton dati kumakinorohingan. Ino po'y kagaton dati di nga milo dati dot otolibambanan o milo nagi dati dot ay posondihon porikoton kumakinorohingan mahadan dot ino po'y kagaton did tujuan dati popotilom busilo pakabaran na kinorohingan nga o sampon maya ilolisi di na bulayan dati di kasuhabon bayno. Magsusuway katapurin mana toriri mo datos sinduan kada katong haruson lihon haruson lihon no gitambalon Yesus kasasari korongo ay soko ira sinimundo kadang patong Yesus na sonlihon. Ano misisa to kad isong samayang? Kinorahingan isong kerajaan sorga konsikaw dot kasuaban ni bayno. Insan pakagud nembulayan dahay panambarasan ikarait dalisi. Hinggad ako rimanan dahay timpo da bayno. Akunan dahay dot miagali di mumbal na did iti na polisi nga tumagak ka it pagilitan dahay. Mantad ko kinorikatan iti panasakit to timpo da bayno. Ti COVID ako dam siyam. Imbulay na di kagu ti kamuyan na vaccine nga iso di kagoy kanu mamabak kat pilisihan kay sisan bakan da isuang ga keluarga pikaruhangan ditit pananud da kinarahingan nga kasuabon na bayno insan pakagun na purimanan dahay ti napurimanan nagidahay sa bagian iso lolohaw kumadahay da sayra na pad ayahay monorimo nga miagal ka amo monorimo vaccine nga iyahay ni nasuho no da tumaguang gitulon-tulon dit amo na ko panorimo vaccine. Sa kira naging minonorimo yahay nga iyahay nagi kadaw yung monoguang kapalayanan montok diolo dit minonorimo nga da vaccine. Insanan no pari nga patut dad minonorimo ka amo nga amo mamabakit dit pisampuruan pisisan dat isuang gat tumanud da kinarahingan nga kanu nagi kadaw papatilom bus diti palayanan do hingga na pagkining kokotan dahay. Napurimanan dahay ti Tuhan uhupay na ihay tumuguang gisambot akon ka mamabak dahay nga papatilom bus ihay di palayanan ipakabaran di pinatumboyo no kumadahay isuang gat kantakan nagi koing kokoton dahay tisom tiso. Tadaw da bayno dadamot dahay isuang gat tindalanon dat ay kaposyon nga may na yahay ahako gisambot ayahay katangkid man tadi di panumbayaan kumadia patilom busihed o girot da tumanud di boros-boros no. Kung sikaw Tuhan to ilisih no nga pinorikat no kumadahay mahada katilom bus dahiri mientok di karohyan no. Punay natin sanan kolomokon kinoratuan dahay okon dako mangimbayat dahay patilom bus sa isuanggot ralan-ralan di katangkid dit karohyan mo. Tinasambayang dahi iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kasuabon di bayno kapiruba takod kasuabon da suab
isuangga timpu di miagal, sanong-sanong dati magindalan, intatan det onsut, intatan do katampisal, kagalam. Hinakopo, kinarahingan, pamarakat kasari dati.